Radio Papa, Abozeke. Thank you. Radio Papa, Abozeke. Thank you.
Waya mama fimo mira yeswe. Na mama just me amiti. Sorry no. Enunti mekoso mabo wa body no se uyo nyame pa. Yeah, them my the why am mama fimo mira yesuwe da 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 me koda when me die me sorry you know I don't see me kosuma bo wa body ni o se Baby, da 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 da. Yeah, me do it, I said that. Mejo nyami asidanka within that. Bebre, na waya mama fimo. Bebre na waya mama fimo. Mejo nyami asidanka within that. Bebre, na waya mama fimo miri. Mejo nyami asidanka within that. Na Bible say asafo Awurade wei ofa enipa efri sumina so na wode ahye ne ho animunyam out of the refuse he picks to the glorification of his kingdom, of his name. I am so humbled and I am so grateful to God Almighty. Exactly a year ago, my journey to Ahenkan FM began. And never prepare. I am so much grateful to God. Bebre na waya mamiti da maseda. Oh, minya miye aseda ya wodia. Bebre na waya mama fimo. Mejo nyamiye asedanka wudinda. Bebre na waya mama fimo. Bebre na waya mama fimo. Mejo nyamiye asedanka wudinda. Come on. I wish to Senka and Nedanina. This is what we would do. But we are a bit restrained. 43 minutes into 6. And then you December 22nd. Still in the year of our Lord 2021. I wish you for me this out of payment. Nyamia domain so me hoye. Na me dear, my heart is full of joy, full of gratefulness. I am so much happy to be alive this morning. I don't take chances with it. I see this as a real opportunity been given to me to see the year 2021, to see the day, the 22nd December. And I pray, I am grateful. Ewurade meda wase. Mejo nyami. I don't pray she asatna say.
and someone near Coachy Bob Bremai near a hinta or Doman Komani Crochi Aman somebody you say Yatana say Yakinina say for proper prosecute de down for no. Yeah, the about Obama so ye be in so Rihanna. On behalf of the solid production team in town, as always, Adrian Payne Kofi Mensah leading the team as a lead producer. Kobe K, assistant, Kwame Asante in charge of the socials. Odi Ahinkai, executive producer. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the commander general. Jumedi Adomnia Humo Brokwanso, any Ahobrasia Kwanso, Mina Midi Hochami. Mijisa Wumpumba Kwanope. Anope means so many aji. Our friends at Bosome FM almost also say any infirmary new pepe. Our mobile. So we joined the well wishers this morning and we wish our brothers at Bosome FM happy anniversary. At least when I'm pevu no and my radio yakra.com MOD and kind be baha. And inti yenuanama mo Bosome FM from the CEO Honorable Kennedy Osenyako to the management and staff on behalf of Ayenkan FM. Yeah, wish you happy anniversary. Bebre na waya mama fimo. Bebre na waya mama fimo. The ups and downs. In fact, enye easy. Nanka kakra mu senya ko pogu so de eko. All the shall say from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December is here. Yeah, they are so that they may rade. Not dominating humo bro. And what they are saying so. Senke urade kasa oni yebedi ni pepepe. Sanya ya eto de bia ye pese ye ne pepepe no. Unsa to de bia ya ne ye keka nsem bi se wo. Okay, nia wo kire mi nie. Ye betena pa, ye betena ne pepepe. Senke urade kan se nia ya ye ni nie. No oni ye betena ne pepepe a. Anka ye mu bi nna so nte ase. Hwe ye mu bi ye musubofo ye bo musuo. Yenumedi ayedie nyina eye musuobo sene ya na we throw our weight about na yedi dwan anum say okay me na waye me say no me na wo betena pa awurade nka bi da na no onyomtofo bi to onyom say osi onyame nya bi da oni ye hwamoda enu ntin sempa waka fa ye hu biara se twentwen ne na asese den ara ebebem na eyampa nso ewurade ne yesase January enkakra eduru ba bia na ni da so asa eduru ba bia na ye bisa ho se enti ba bia de eduru yi ye betimi ato asuni na nso ni nyina mu asa for ewurade se ane meka mo ho yi bibia ni wonu mu ebehurehura mo me asa for ewurade me come home na me te kodu animo no enya de akodu no ebebutu na eye say ya agoro bi na eye say ewurade ka asem bi a o kan bi afiri akirichiri but na yenim say oda wo de doye no eboro adwene ene ntiase so a he mean every word aya na o kan de fire ho aba Saba. Bre. Saba. Na Ayenkan FM. Ye will be can. Ye wasida. At the my rade. Sanse oni yen edini ye. Radio station a mobile yen che. Now so. Adomnia humobromo. Ewurade ama na adoma toyen so a. Baby abefabia. Na obi ebo ye din no. Senye urade ne beye we ya enipa beye den senye urade enipa beye den afei eduru ba bia
na ye be radio station bosumi nsia kra o sesan kra ye nyaye na ye po abu pon na po yi kra no ebo no kra utimi de toka po no bu no so ya utimi de toka foforo kra esan to bicycle kra de kan ho se moto nso a na ye ba ye bosumi nsia kra o sesan ye nyaye na ye po abu se gen afei na obi atu nani a na to adwendwen na ye bisi ho se ade yi ebeye ye nie nanso so eho ena saforadi pie and God appeared in the scene omangwangade ne sencheni ye adwuma ye dia seda ene de bema no mame nkwa homa ne so ne nkofa ewiem bobrem fa ma ye wi a ne yento aso papa otimi nka no pe mamo ache umpumboko for the past year ni dey te won ka che kakra whether na akame kakra enya hwe bibia be kama wada roma ne ewiem bobre sene ko na ewiem bobre na yamfa fi northern portions of the country Bole Bogatanga Tamale Yindi na Brongo Nantam na Lerugu Wale Damango ene ne patem hono ana pe umbenya mess anase for patches na se bobisi bo ema 8 am air corner omubenya his na emube den kakra ema omuwie mu show no weka kotuna 38 degrees Celsius afi ya coastal areas na mpoano afla oketa na tema nkan so pon Cape Coast krabe axin takwa hafa sini ene ne patem no so no almost umbenya mist of 4 patches and pay ema if 10 am air corner umbenya hazy condition ema ewiemu show no weka kotuna 34 degrees Celsius afi ya inland areas na Obuasi Sunyane Techima Kumasi Bono Kintampo Ejura go so sefi bekwai ene ne patem no ewi mo shoboka kujina 34 degrees Celsius almost obenya mist of 4 patches and pay ema ewi mo no obenya hazy condition afi eba eastern portions of the inland areas na Asamanke Sekofodia Akimoda Abuabo Ofori Asene Batebibini Achianse Akweti Asuedu Nsaba ene ne patem also no ewi mo show nde na beka kujina 34 degrees Celsius and papa no 54 am umbenya for mist patches na ya bobe said 9 easy condition no ebe prevail wo eastern portions of the inland areas mames can to so say sisi ayura hamatan no mu nti ya na ya hwe ne maybe especially drivers na omu yusu koforodua afi kwawu popo no manfin ekropon ene ne patem no say omu sane popo na eye anapapa no omu hweni na afi ekọ enwumre so no visibility be reduce pa nti ya no ma hweni. Okay, yeah, that's Sibibre, Papa Bibi ni ebesan babium. You must be that. All right. And it's yeni papa ni ene kwetwe nkomo all the way from Ghana Meteorological Agency. Wo matana ekesim ewo enkran. Ene said you wimbo brabesi akọ ene odi mu amane bono e de amayen no. Ala! Limbi. George Forest. Pam 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 Radio Papa Abuzeke. pam 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 pam. Ahenkai Yesu aye Obuoba na mesa pampana na ebia na mesa irade wajimino mi mami remfinia irade waka baby ana mesa irade wajimino Obuoba da 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 da
Enya dia ye bema ye refida sanse rade oni e di ni ye. Mi remfineta Dabio mi remfino obobe baby ana me sepa where yi me baby pa na yese na Awurade ayi yen no abese animonyam ode ya besi mapomatena bia na nka yen yese ne wade nka yen ye bepe de wa ha yen yese ne hwan nka den ye bepe wa ha na so Awurade ka se ane a eya na enipa adwene mu no odwendwene ho a wonte ase me say se nyame ka se ane wei na me ya eya na enipa nte ase because ye no ye dwene di free enipa nimdie mu. We think out of a human perspective, but God does things out of divinity. Now divinity is talking, you are here talking about humanity. What are you talking about? Or so what are you saying? 56 minutes into 6 a.m. live on Ahinkai 93.3 FM. Your family favorite radio station. I don't pray. Yedi asida nkwa. Eni yedi mi radi. Awurade ama Ahinkan FM ani mangu ase. Enso wene de baaye. Hwe ukomonten so a ensem ankrofo ka nenipa nye ntia. Enipa nye uche nipa ade ne kra no te ho dwene ho adwembone. But ni nyina mu Awurade ayi afrim, Awurade ayi Ahinkan FM afrim. Hwe eduru ba bi kra ne ye pese ye pa asem de ma odi Ahinkan. Eni ti ne ye ne se ye pese ye ku Obuoba di firi ho. Nanso Awurade a ode wo ho to ne so a ade nyina di boa wo na ewie wuye na de bia me ka kire wo se eyire so kire so se den wa abrabɔ mu a sa papa we yi a we ya adum wura yi onwu ani mu aseda no se Nyankopɔn ni pieye o pieye. He appeared and he said never, I am with you. Na me se wani monyam Awurade emma animguase no ye animonyam amene baby abefa bia obi ase Ahinkan baby abefa bia obi ase Ahinkan baby abefa bia obi ose Obuoba de a ene na sa Nyankopɔn no wongu ye enu ti no nwum we ya me da wo se titi nyame ni wongu yo o ti ase da titi nyame no wongu yo o ti ase da Pentecost nyame da no ongu yo wati asida se na Pentecost fu aje trousers e shenti amomu nu nyami nani monyam edu kukura omejabo ko kan wase yemfa no nko heavy o edu na ma se nyame somo no aye bibia wo ho nanso wati asida titi nyame no ongu yo titi nyame ana apostolani mo omo gina no omo ba omo nsem bo mpaya ejetimi tisi asondance no se Nyankopɔn wo mu ye ono na Ahinkan FM ye ne nenam ono na Obuoba ye ne nenam. I tell you ono ne ye ne nenam sa titi nyame no a eda donko awoda Hebron prayer camp ano Pentecost for to no mo ye mafo mo prayer camp wen Mama me mfa ha no pay. Eda donko Nyankopɔn no. Mami Grace Nyankopɔn no adumfa. Oda so tiase. Moses Nyankopɔn no nia wade wo mutwa epokɔkɔ wabra na ni daso asa no. Anopa yi minim baabi a waduru wabra bomu. A enipa bi hunahuna wo. Enipa bi se womo ye subiriku omo abene womo ye aburonsanfo omo ye abaifo mesi minim baabi a waduru sa abaifo ne aburonsanfo ni nyina omo abaye wadanfofo wo nu se sikani bi wo Ghana ha na ne tamfo ye baifo da bi asikafo wo Ghana nyina tamfo ne abaifo
Asikafo a wo Ghana wo adofo pa ene abayfo wo adofo pa ne abayfo wo adamfofo pa no anopai. They will never beat you, so they will join you. They can never be in contention with you, so the only thing that they will resort to is to come join you, because they can't beat you. Anopai me say we are not tiase. Titi Nyankopon no tiase. Apostole ni mu Nyankopon no tiase. Wo ngu ye wan sesa ye. Ye na yesi makeup sa aba, but Nyankopon no de wan sesa ye. Yeah, yes, sorry, I see die conclude, yes, see one of the senior median winyam, not church members a comedy warmer. Pentecost for no. Titi Nyameno, oh, ye, what that's what I say. CS Nyankopono, Apostole ni Munyankopono, and no one teaching a bomb and some pra. Na, won concron at the leaders at the master for no. Say Nyankopon, that's what I say, we and then. And I will sorry mua CS ni Pentecost no hwan omkoto aba politics na ho na afedi aduro muma honhon konkron yi bi mfa mamo titi nyame no odaso te ase a wonwuye sa nyame no ogusu aka ye ho a wonwu ye nimu ase no sa nyankopon no ana nkrofo bi pia ye to yare mpaso omo ye senka omu nku yen na nka emfa nim guase emfa mra but awurade nyankopon gina sa omo nkwase ade no so e na ode ya hyen animonyam yen ye wa ha e ya dom sa titi nyame no odaso te ase. What are you talking about? Oh, that's who. I don't mess with wrong. Non so about Pausi Mabako. Yes, also near the sports area to us. And then I was thinking a casa kakradifa nyansa and wisdom. But me, no, I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit. I don't believe in almanac. Ye church de mawomo. Presby Methodist ya sofo no ni achoro ma na kre dia ma wo mo honhum ni ho okojina chiri won akenkan o ma na kena ewe agya oba no nkunkuru di mu we ya yebedi buru nye ko hwe mo mpa yeso akogu asofo ni fie mo mfa wo homo nya adwuma no munya akwadwudwuma no amoye no akwadwo no adoso oh mo miensen wo fra me Obuoba Ofori Amanfo the commander general ensuru jabako amaka. We don't only fight politicians, we fight omugu nyame adwuma ni mu ase monto o mana kene ntontwene na mo ma honhom mfa mo so nya adwuma asofo a baby pampani mfei ne space pa we a best 25 kilos wo de ato nanim de ahoma sachiri o mana akemu na wo hwe o mo mpa ye nya konkyere ma Nyankopon fa so mfa message ma o mana you be ankanjero we maka simple kra my sorry so na yen fa sports en fa meto aso nyansa kasa na mama nyansafo no atie nyansa kasa na mama nyansafo no atie you need the wisdom ebre ni ntima me fa quotation ni ma na wa kasa kenkan nyame ya do me kina ye beto aso enti be come Mark chapter 6 the verse 2. Mark chapter 6 the verse 2. Afei Yesu Kristo enam se ne nyansa hye ne menti o sha sese o kasa no omo ano omo ado suko we nyansa mu no hunu se na nyansa bebrebe yi abrante epie free no mu bai ehimfa no ofrie omo hunu se oye nyansa product, a product of wisdom. And into pray for wisdom. Na ka kire rade say in the year 2022 you need the wisdom to make an exploit. Your wisdom na be ka kire wo say sa abrabona wo born in 2021 na amwa in 2022 chaso. You need the wisdom. When you talk, people will begin to fish out say abrante or your product of wisdom. Awurade adom nkoso nya kese mfama na adumura onhwe yen so. Sane etie no yen be kan sa yen zuru bia sports of what it was. Yesterday the German Bundesliga started and you should see my joy because